Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Cruzka Diospa huyaymi, cruzpi chakatashpa wañuchishka Cristomanta uyanaka, chingarinaman rikunapajka, musparishka shinallami. Ashtawanpish ñukanchik kishpirishka kunapajka, Dios tukuyta ruritukuq kashkata yachanami. Chaytami Dios kishkachishkapika, hatun yachaqkuna yachashkataka chingachishami, yuysapakuna yuyashkataka yangapi churashami nishka. Mandashkata yachaqkunaka maypitaq, tukuy yachaykunata riqsiqpish maypitaq, kunan punllaq hatun yuyayuqkunapish maypitaq. Tayta Dioska kay pachapi yachaqkunataka muspachishkamari. Tayta Diostaka runakunaka kay pacha yuykunawanka mana riqsi tukushkakunachu. Ashtawanpish payka tukuyta yachaq kashpamari musparikuq shina uyari kay willashkawanka kishpichina tukurka. Judiokunaka señalkunatami rikushun ninkuna, griegokunaka imatapish yachanatami munankuna. Shinakaqpipish ñukanchikka chakatashka Cristomantami willakunchik. Kay willayka judiokunataka fiñachinmi, mana Israelkunapajka musparishka shinallami. Chashnakaqpipish Dios aqllashkakunaka judio kashpa, mana judiokuna kashpapish Tayta Dios tukuyta ruritukuq, tukuyta yachaq kashpa Cristota kachashkatami rikunchik. Tayta Dios musparishka shina rurashkami, runakunataka yalli yachaq kashkata rikuchin. Shinallatik Tayta Dios irkishina rurashkami, runakunataka yalli tukuyta ruritukuq kashkata rikuchin. 1 Corintios 1:18 manta 25 kama. Chakatashka cruzmanta willanaka, mana kriqkunapajka musparishka shinami rikurin. Shika mayhanpish Diospaq espirituta mana charishka, paykushkakunataka mana yachashaninchu. Chaykunaka paykunapajka musparishka shinalla kaqpimi mana yachaytukun. Ashtawanpish Diospaq espiritu yuyta kuqllapimi chaykunataka yachaytukunkuna. 1 Corintios 2:14. Huchayllak Espíritu Santo ñukanchik yuykunapi musukyachikpimi, ñukanchikka alli yachayta chinallatak Cristo Jesuspaq poderta rikuytukunchik ñukanchikta kishpichinapika. Kay mundo kay pachapi yuyaq gentikunaka yuyankunami paykunaka alli yachayta charishkata. Shinapish mana entenditukunkunachu imashina huchayuq runakuna ñukanchikta kishpichiwan shuk apanakuyman ima apaq kashkataka mana entenditukunkunachu. Paykunapajka tukuymi yanga tiempota hechunalla. Ashtawan achka religionkunami yachachinkuna kishpirinapajka alli obraskuna ministrishkata. Kashkatati rikuqpika kikin ñuka kay mundo kay pachapi allikuna kaytukunchik, kayta chayta ruytukunchik. Shinapish chaykunaka ñukanchik debitaka mana yallingachu. Chashnaka ñukanchikka huchayllak Dioswanka mana alli tukuy tukushunchu. Chaymantami Cristo Jesús tukuyta ruarka. Ñukanchik waqcha almakunataka payllami kishpichitukun. Paymi paypaq kikin kawsayta kurka ñukanchikpaq rande wañunkapaq. Ñukanchikka allitik yuykunata charitukunchikmi. Shinakaqpipish yuypi charina kanchik, ñukanchikta ashtawan alli yachaqka Yaya Diosmi kan. Paymi yachan ñukanchik imalla ministishkakunata manarik ñukanchik mañaqpi. San Mateo capítulo 6 verso 32 manta ureman kaytanin, chashna kashkamantaka imatatik mikushun, imatatik ubiashun, imatatik churashun nishpa ama chay yuyaylla kawsichikchu. Diosta mana kasuqkunami chay yuyaylla kawsankuna. Chashnakaqpika Dios solo pagi nishun. Tukuy kaykunataka mana ñukanchik makipichu sakishka. Ashtawanpish pagi ninami kanchik. Paymi tukuy ñukanchik imalla ministishkakunataka kun. Kutin Apu Jesustaka pagi nishun. Ñukanchik kikin llatikka imashina mana paqtaypaqtami kushka. Kishpirinata, huchakunapaq perdonta, shinallataq paypaq ñawpaqpi wiñayta kawsanata. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.